Yo guys, karon paadto ko sa apartment kay mag-practice mi karon. So tara. Drive-thru ma'am, ang mga driver dito ma'am, mga tinuod tanan no. So I thought I needed. So I thought I needed. Thought I needed. So I thought I needed. So guys, nanami karon diri sa Sun City para mag-practice. Ilagay mo reader? Ha? Ilagay mo reader niya? Of course. Kay murag nakarmag ni karon. Oh no, boko. So I thought I needed. 10 seconds later. So guys, mo na to guys, muna mo practice tumaw sa pangaron. Okay, bye.